chỉ vậy ule tún hai polytechnic building thình đó là Burma Kuva cùng sáng hi som hi pan hi chầu về là trang man to đã khom tiral tún na chung changa policy ko pui tangin thu thang leng wa nuan ti ria tani thu ji kluak khrachiang lova social media e WhatsApp le YouTube vela thu the da om hi poi le kan mi pui ten thu chiang an ria the na turin e thu chua hi siang ani policy district chunga le policy ko pui chung hun engemaw zata Burma Kuva Dry Myanmaris are kanat Mansa district court in chung thu are to hida ani heng te hi district magistrate policy pina prohibitory order le promulgatory order alo chua to kala policy district chunga ron phutlu ani awanga man anni atam berchu polytechnic building thingdola da an lo ni he polytechnic building hi higher and technical education department noi omni in tuna hian sak that le thom that repair le renovation kal pui tur ruang manani khoi tu contractor po ruat fel to nin kan ria building chung hi apop na sa le he wang hian chunga pu wada hi chena sa to in amoi na sa he boka ku vari na oi hian building him na hi ti der thong hle bok ani heng ku vaman sa le an chung chang re fel to district court in district magistrate ko ta tiral tura ada fel to to te hi en kia tiral tu nge ni ang ti in district administration le police lam chon mun takin kan ngai to tun haya ko kan joint NGO coordination committee le kan press meet te thing pui ina somin thu poi mo tam tak kan rel kara hemi chung chang po hi soi chua ani mala district magistrate ina tum dan te atlang puin kan tar langa thu pongin chumi chung chang po chuan thu pom pui na ma kan phu lova phu tu po kan lova kan ngen het lova amar chu district administration in kalpui tum dan kha kanin ria tir mai chau ani phum bo emo haral emo pai emo chuba ka CRPC le kan dan thar BNSS district magistrate thunai na angin shal emo mai tu in athabe tur hi kan zong na sa le ni phum bo turin nimal government department mun lova tin haral ni chuan sum tam tak athar sen amai don ba ka environmental issue na satak thei do na tin the thanga pai da hian kan lo amalama kan lo ton to thila lo char kho ma sum do na mang le mai du hi mi kan om do in kan sele boka heng zong zong ai to hian ku vachia le lui ada na hun ti ro ngai bok si hi achunga kan dan tarlan CRPC ni thin tuna BNSS ni ta ina district magistrate thunei na pe kangin alei thei tu ne na shal mai tiral mai hi tha arin ani atha sia tani angin district magistrate thunei na angin okson lilam hanga tiral ani ta ani alei tu hian polytechnic building ku wada me ki pur chuaka a building ti ro ba ka then fai ngai zong zong thian fai fel fai takin ana akal pui do na district administration lama tanga magistrate tele kan police te point an en pui vek don ani policy district magistrate mala na hian thuji klua khrechiam masalwa ngai dan lo siam mi engma sa an om ni na langa heng te hian hriat chian du kan nei ni chuan district magistrate policy district ne na mo borsa pisapui policy pa emo office hun chunga ron kala thu chiang ron zot masaturin kanin nge na kanin hriat tir ani